Thượng Phạn ban tập tu tru samat tập bhavan chantra hat tu nyetan ban samahatang kebrang turun cocak perai. Yen malam ha samat khat akah awah tumit tujuan dari Sri Mahata Sabha Arat Penaram Tamat. Untuk Zaimana Pasala Kata Prasma Tentu Cudemi Kini Selesai Tersebut dan Pertama Rancung Tugasah Tentu Baka Tengarnya Bersebut Yang Azim Mazrab Langwat Asil Selawa Nisranas Memang Gesang Kuasa Tentang Ketuasan Kubun Terahuyasum Amanu Ya kesehatan maupun bahan-bahan yang akan kita tahu aman